Добре дојдовте на поетскиот портрет на годинешниот добитник на наградата Мостови на Струга за најдобра дебитантска поетска збирка Владан Кречковиќ. Чест ни е што Владан е вечерва со нас и се надеваме дека ќе уживате во неговиот поетски портрет преку неговите песни. Звонко Карановиќ ќе го представи неговиот портрет, а потоа ќе чуеме и неколку негови поетски дела. Welcome to the poetry portrait of this year's winner of the Bridges of Struga Award for Best Debut Poetry Book, Vladan Krečković. We are honored to have Vladan here with us tonight, and we hope you will enjoy his poetry portrait through his poems. Zvonko Karanović will present the poet, then we will listen to some of his poetic works. Владан Кречковиќ е роден во Белград во 1988 година. Дипломирал новинарство и комуникологија на Факултетот за политички науки на Универзитетот во Белград. Неговата поезија е објавена во неколку книжевни списанија како Градина, Кораци, Буктиња и веб-порталите Астронаут, Стране и Афирматор. Парис, Тексас е неговата прва поетска книга. Покрај поезија, тој пишува проза, а неговиот краток расказ Исчезнатите бил дел од 41-то издание на Ракописи, збирка проза и поезија од автори од земјите на бивша Југославија. Vladan Krečković was born in 1988 in Belgrade. He graduated journalism and communicology at the Faculty of Political Sciences at the Belgrade University. His poetry has been published in several literary magazines, such as Gradina, Koraci, Buktinja, and web portals Astronaut, Strane, Afirmator.
Paris, Texas is his first book of poetry. Beside poetry, he also writes prose, and his short story, The Vanished, was included in the 41st edition of Rukopisi, a collection of prose and poetry by authors from ex-EU countries. Please welcome Zvonko Karanović. Dobro večer. Rekao bih nešto o izvanrednoj zbirci Paris, Texas, Vladana Krečkovića. Pripala mi je ta čast da ga predstavim. Nisam hteo mnogo da dužim, ali ono što sam pripremio za ovu večer, mislim da pokriva u svih segmentima poetiku Vladana Krečkovića. Vladan Krečković, Paris, Texas, PPM enklava 2020. Dakle, knjiga je izašla manje od godinu dana, a već je zaista skrenula pažnju književne javnosti na kvalitet i dobre vesti, praktično dobre kritike, evo i ova nagrada, u stvari govore o prilog tome. Već iz naslova prve zbirke pesama Vladana Krečkovića Paris, Texas nagovešteno je u kakvom ključu bi trebalo čitati pesme koje su pred nama. Referišući pre svega na kultni filmski klasik Wima Wendersa koji se zove Paris, Texas, kao i na film Chungking Express ništa manje kultnog autora Von Kar-wai'a, koji govore koliko život može biti bezvoljan i bez smisla nakon prekida emotivnih veza, Vladan Krečković na veoma suptilan i nepretenciozan način govori priču o rastancima, pokušavajući da u putovanjima, gledanju porodičnih fotografija, nalaženju sagovornika u strancu koji je ostavio komentar na YouTube-u, neprestanim sećanjima i preispitivanja ponude stajnu tačku odakle bi njegov život ponovo krenuo uobičajenim tokom. Ono što nakon čitanja zbirke Paris, Texas ostaje je toplina, ekspresija emocionalnih stanja. Krečković se čvrsto drži Borgesovog postulata da nema poezije bez emocije, preispitujući je kroz niz životnih situacija epizoda. Komunikativnost zbirke dodatno je pojačana time da je svaka pesma ima priču i Krečković piše prozu, autor je i jednog romana, ali taj prozni okvir samo je ram za lirsko jedro nabijeno emocijom. Pri tome, autor ne pametuje, niti odlazi u komplikovanu simboliku kako bi pokazao svoju erudiciju, a ima je, i zadivio probrane čitaoce. Pesme su nalik brižljivo dizajniranim voznim stanicama, gde čitalac iz udobnog sedišta promiču čitava istorija sastanaka, rastanaka i međuljudskih mimoilaženja. Takođe, bez zrna patetike, ova knjiga nudi drugačiju, ali istinitu životnu perspektivu slomljenog čoveka, ostavljenog ljubavnika, čineći hrabar iskorak u prostor nove osjećajnosti, gde se kao moto ovog svojevrsnog emotivnog razgolićavanja suptilno nameću stihove "Znao sam te ljude, to dvoje ljudi". Iako bazirana na odavno ustanovljenom binarnoj formuli emocija plus priča, Paris, Texas je u potpunosti knjiga 21. veka. Kroz stihove nenametljivo promiču simboli digitalnog doba, SMS poruke, polaroidi, dalekovodi, mobilni telefoni, gledanje YouTube kanala. Ovi tehnološki lirski sadržaji veoma su nenametljivo udenuti u stihove, ne remeteći lirski kanon. Naprotiv, sve reference na tehnologiju novog doba doprinose atmosferi skoro distopijskoj otuđenosti, gde potraga za bliskošću, toplinom i ljubavlju još više dobija na značaju.
Pažljiva unutrašnja arhitektura zbirke, stilska i kvalitativna ujednačenost pesama govore nam da imamo visoko artikulisanog pesnika koji brižljivo bira teme, ugao, posmatranja, reči. Srpska književnost je u Vladanu Krečkoviću dobila autore koji je svojim prvencem visoko podigao lestvicu svima, pa i sebi. Time u prilog govore i dve antologijske pesme, Avgust još jednom i Hibakuša. Prvi je izuzetan primer ljubavne pesme, tematika o kojoj je najteže pisati, dok je druga veličanstveni primer empatije i slika koji trajno ostaju u sećanju. Hvala. Reči svima. Još jednom da ponovim da mi je izuzetna čast što sam u Strugi i što je ova nagrada došla iz Makedonije. Paris, Teksas. Telo mi je umorno skladište, prostor u koji ne mogu da stanu sećanja. Kamp prikolice i zvonce za krave vezano oko članka tvoje noge, dok si iznova u snovima gola bežala drumom. Postoji još jedan Pariz, nadomak pustinje. Njegova površina je 4 godine hoda. Vreme dovoljno da kičma postane napuštena pruga, sećanja stanu na 8 mm trake, zbog čega te pamtim samo kao ožiljke na emulziji i kasete ugurane u usta videorekordera. Kada smo sinu dali ime Hunter, nisam znao da ću te loviti tragom brojeva bankovnih računa. Postoje ljubavi nalik na veliki prasak. Njihov epilog stane u dugi telefonski poziv, crnu rupu slušalice. Takvi monolozi su različiti, ali uvek počinju rečima: znao sam te ljude. To dvoje ljudi. Hvala. Paris, Teksas. Телото ми е уморен склад. Простор во кој не ги собира сеќавањата. Камп приколка и звонче за крави врзани околу листот на твојата нога. Додека во сништата одново гола бегаше по друмот. Постои уште еден Парис, на дофат на пустината. Неговата површина е 4 години одење. Време доволно за рбетот да стане напуштена пруга. Сеќавањата ги собира на 8 мм лента. Ете зошто те паметам само како лузни на емулзијата на касетата набутана во устата на видеорекордерот. Кога синот го крстивме Хантер, не знаев дека ќе те ловам по трагите на броевите на банкарските сметки. Постојат љубови слични на големиот праскот. Нивниот епилог го збира во долг телефонски повик. Црната дупка на слушалката. Таквите монолози се различни, но секогаш започнуваат со зборовите. Ги познавав тие луѓе, тие двајца луѓе. Sledeća pesma se zove Hibakuša i ona je posvećena žrtvama Hirošime. Avgust je oboleo od fisije uranijuma. U anamneziji je pisalo previsoka temperatura, otežano disanje i truljanje tkiva. Grad fotografisan prejakim blicem, niko se nije smejao. Udar je zgradama razbio zube. Beton ponovo pretvorio u prašnjave staze kojima su nekada odlazili ribari. Povratni talas zbrisao je kimono sa moje majke, zauvek joj tetovirao leđa krvavim granama trešnje. Nadomak okeana molili smo za vodu. Bilo je moguće čuti hlađenje kostiju, šištanje čelika, ključanje kože. Prozori bez kapaka uzalud su zurili u nebo, nisu čuli jauk letećeg tramvaja, sirene izletele iz vode zapetljane u telefonske dalekovode, krljušt prekasnog upozorenja. Iz nulte tačke Hirošime niču krugovi.
moguće je stajati na izvoru reči Hibakuša, onaj koji je preživeo brisanje. Ja, Tetsuo Hibakuša, 60 godina sanjam rengenski snimak detinjstva, kostur mališe u školskoj klupi. Moja majka, Katsuko Hibakuša, u kasno leto iz leđa joj sa grana trešnje zriju plikovi. Otac, Haruaki Hibakuša, zbog poziva mrtvih riba, hladne utrobe podruma. Moja žena, Eno Hibakuša, još jedan slog u imenu i sigurno bi izvršila sepuku. A moj brat, zauvek ostao samo Itsuo, na pirinčanom polju izbledeo pod bleskom drugog sunca. Sat vremena pre konferencije Enola Gay titrala je sa zvučnika. Kad je Rerne iz pozadine upozorila da je gotovo, pekar je morao da požuri. U tišini sam se suočio sa čokoladnim mafinom, minijaturom košmara i bez reči pokazao na flašicu vode. Hibakusha. August fell ill from uranian fission. Its medical history stated severe temperature, heavy breathing, and decaying tissues. The city photographed with a heavy flash. Nobody smiled. The blast broke the building's teeth, again turned the concrete into dusty paths once walked by the fishermen. The shock wave swept away my mother's kimono, forever tattooed her back with bloody cherry branches. Next to the ocean, we begged for water. You could hear the bones cooling off, the steel hissing, the skin boiling. Windows without shutters stared futilely at the sky. They didn't hear the moan of the living tram, the sirens hurtling out of the water, entangled in the telephone wires, the scales of a warning running late. Circles sprouting from the Hiroshima ground zero. It is possible to stand at the source of the word, Hibakusha, the one who survived the wipeout. I, Tetsuo Hibakusha, for 60 years have dreamt of an X-ray of a childhood, the skeleton of a boy at a school desk. My mother, Katsuko Hibakusha. In late summer, blisters ripen on the cherry branches on her back. Father, Haruaki Hibakusha. Because of the dead fish's call, the cold mouth of the basement. My wife, Enno Hibakusha. One more syllable to her name and she would have performed seppuku. And my brother, forever remaining just Itsuo, faded away on a paddy field under the blaze of the second sun. An hour before the conference, Enola Gay quavered from the loudspeaker. When the oven timer in the background had gone off, the baker needed to hurry. In silence, I faced a chocolate muffin, a miniature nightmare, and wordlessly pointed to a bottle of water. I treća pesma je, samo da imam problem sa svetlom, Avgust još jednom. Sumrak se oštri na sečevima borova,
opet će proburaziti stomak horizonta. Samo izdaja dana, kad svaka prostorija u stanu postane čekaonica. Ubeđen si, radio će se uključiti sam od sebe, zatrpati prostor vestima o odlascima. Polako prilaženje prozoru, suptilna je metafizika. Proveravanje, tek ponekad i čekanje, posebno sredinom avgusta, kad zjapi sparina dana poput usta senilnog starca, znak da postoje sećanja, ali sve je manje reči i šta ćemo sada? Pod takvom kosinom svetlosti nekada sam se tokom sličnih dana polako pripremao za polazak u školu. Igla na vrhu šestara, kakofonija slova u čitanci. Danas strepnja ostavlja drugačije tragove. Jato ptica u plavetnilu noći, svi ti kljunovi i krila, tačke sa zarezom, nizovi kodiranih poruka. Ima još parova. Video sam na tuđim selfijima. Već je noć i njihovi prsti nerazmrsivo se prepliću. Više ne brinem za predmete, iz njih će iscuriti senke. Avgust je lavirint, početak fuge. Kao da je interventna krenula na moju adresu. Dojava, isuviše mirne komšije, daljinski bez baterija. Buket tupih olovaka u plastičnoj čaši, tvoja majica na najvišoj polici ormana, 3. je avgust, kako je nisam oprao. Hvala. Август, уште еднаш. Квечерината се остри на сечилата на боровите. Одново ќе го избоде стомакот на хоризонтот. Само предавство на денот. Кога секоја просторија во станот станува чекалница. Убеден си дека радиото ќе се вклучи само од себе и ќе го затрупа просторот со вести за заминување. Бавното приоѓање кон прозорецот е суптилна метафизика. Проверување, понекогаш дури и чекање, особено околу средината на август, кога сјае спорнината на денот, како уста на сенилен старец. Знак дека постојат сеќавања, но се помалку зборови. И што сега? Под таква косина на светлината, некогаш, во некои слични денови, полека се подготвував за научилиште. Иглата на врвот на шестарот, какофонијата на буквите во читанката. Денес немирот остава поинакви траги. Јато птици во синилото на ноќта. Сите тие клунови и крилја, точки со заперки, низи кодирани пораки. Се уште има парови. Видов во туги селфија. Веќе е ноќ и нивните прсти се нерасплетливо преплетени. Веќе не се грежам за предметите. Од нив ќе искапат сенките. Август е лавиринт, почеток на фуга. Како полициска кола да пошла на мојата адреса. Дојава, премирни соседи, далечинското без батерии, букет тапи моливи во пластична чаша. Твојата мајца на највисоката полица на орманот. Веќе 3 август, како ја немам испрано. I samo bi se, iskoristio bih priliku da se zahvalim na prevodu pesama pesniku Jovici Ivanovskom. Hvala ti. Почитувани, ви благодариме што бевте дел од поетскиот портрет на добитникот на наградата Мостови на Струга, Владан Кречковиќ. По кратката пауза започнува манифестацијата Ноќ на Версополис. Ве покануваме да ни се придружите. Esteemed guests, we thank you for being a part of the poetry portrait of this year's winner of the Bridges of Struga Award for Best Debut Poetry Book, Vladan Krečković. After a short break, the Versopolis Night ceremony will take place. We invite you to join us. Thank you. Thank you.